Magabongwe, 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 magabongwe. Hallelujah, magabongwe, uphakeme, magabongwe, magabongwe, magabongwe. Hallelujah, magabongwe, 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 magabongwe. Hallelujah, magabongwe. Sithi hosana, magabongwe, magabongwe, magabongwe. Hallelujah, magabongwe. Ngiyanibingelela nonke ezindaweni zonke abantwana bakaNkuluNkulu, izihlobo zethu, bantu bonke abakhona emhlabeni. Ngiyabingelela singumndeni wakwaSimelane. Sinesifiso sokudlulisa ukubonga okukhulu maqondana nenkonzo sibe nayo uphela sonto u28 September 2024, lapho sidlulisa ukubonga esinakho ngokuhle uNkulunkulu asenzele khona, nobufakazi obukhulu bokuthi uNkulunkulu usenzele ini. Kulesikhashana njengamanje sinesifiso sokuthi sidlulise ukubonga ngokuphinda emva kokuba umcimbi wonke noma umkhosi wonke wokubonga sewudlulile, nokubonga bonke abakade bekhona nabekade besikhulekela, nezigaba zonke zomphakathi nabantu bonke. Kuleli thuba leli ke ngizonikeza abantwana bami ukuba nabo bekhona abakukhulumayo ukudlulisa ukubonga okukhulu. Ngibingelele wonke umuntu obukayo lana. Ngithanda ukudlulisa amazwi okubonga ezibekade sine Thanksgiving on the 28th of September. Sibonge kuma families ethu kwaSimelane nakwamazibuko for ukuseseka okukhombisayo ukuthi sibalekile nabazalwane. Okwasala ebengithanda ukusho ukuthi ngibonge uGogo Masa ngokusikhulisela umama nanokuthi asinakekele umama egula. Ngithanda ukubonga kakhulu izandla zedlula ikhanda. Nakho konke ke for isupport yabazalwane abade besithandazisa, siyabonga kakhulu. Siphamisa amandla kaNkuluNkulu umcimbi uhambe ngendlela efanele according to God's will ngenxa yepresence yenu. Siyabonga. Ngibingelele bonke. Ngithanda ukubonga kakhulu kubo bonke abakwazile ukuba khona. Ngibonge abazalwane abasisizile ngomkhuleko. Ngibonge abazali bami ukusikhulisa, ngokumaZulu, ngokumasa, ngokusinika abazali abanje bangalendlela. Ngibonge abantu abasesekile ngomkhuleko
angifuni uqamba amanga, sisizakele kakhulu. Sakwazi ukunqoba zonke izimo esidlule kuzo noma esadlula kuzo. Kukho konke nje sibonga uNkulunkulu ngokuba nathi, ngokuseseka nje ngakho konke. Kodwa nje angifuni uqamba amanga, ngiyabonga kakhulu, sibonga kakhulu konke nisenzele khona. uNkulunkulu anibusise, ngiyabonga. Greetings to everyone. We thank you for your presence at the Thanksgiving. We thank God for everything that He done for us. After all the bad things we've been through, but still, we were able to make it. I thank my parents for everything they did to make this Thanksgiving. And now we will still stay with God and pray to Him that everything will go well for the rest of our lives. We thank you. We thank our two grandmothers for giving us amazing parents and making us the great people we are. Thank you. Ngiyanibingelela nonke bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Ngibingelela nje wonke umuntu ozobheka le nkulumo engiyikhulumayo manje. Siletha ukubonga okukhulu kuNkulunkulu nakubo bonke abafikile phakathi kwaleli khaya ukuzosipha isupport ngosuku lwangezi-28 zikaSeptember, la besinenkonzo yokubonga uNkulunkulu ngemisebenzi yakhe emihle ayenzile phakathi kwaleli khaya, ikakhulukazi ngempilo yami, emndenini wami. Sithi nje uNkulunkulu anibusise nonke, siyabonga kakhulu. Enhlizweni yami nje ugcwele kakhulu ukumbonga uNkulunkulu. Ngenzele khona ikakhulu empilweni yami njengalokho kuye kwachaza kaningi abazali baye bachaza ukuthi isimo sami la sisuka khona sisuka ebuntwaneni. Uye wangilandisa ke umama ongizalayo ukuthi kusukela engithwele wayegula, nala esengibelethile wayegula, ngangigula mina. Kwaba ukuthi nje wayengena vele esibhedlela, engena ephuma nami ebuntwaneni ngingakazi, kwaze kwafika la ngiqala khona ukubheka. Engikhumbula kahle ukuthi lo nyaka engabambeka ngawo sengikhona ukubona kwakunyaka 1990 before ngiqala isikole, la ngabambeka khona. uNkulunkulu nakhona wangenelela, ngambona engenelela, isiphakamisa isandla sakhe phezu kwempilo yami. Engikubonga kakhulu ukuthi wangithwala kwaze kwaba namhlanje. Bengakaze-ke ngelinye lamalanga ngacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi ngize kufike kule minyaka ngisaphilile ngokwesimo nangokwezimo engidlule kuzo eziningi ezibucayi, la nanoma ubani bethi maye ngibheka abone ukuthi ngiyahamba nami ngizibone ukuthi ngiyahamba manje ngokwesimo ebengisuke ngikusona. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi nalapho nje wayithwala impilo yami, kwaze kangangokuthi waze kwafika la kimi ngizikhansela nje ngingedwa, ngingayixoxa lento kubaba uSimelane nje manje ngicabule kulo nyaka
sengimxoxela ukuthi ngaze ngayitshela ukuthi mina vele mina angeke ngize ngishade ngoba ngiyagula nje, ngiyoba ingane eyozikhulela nje ngisihlalele nomama. Kanti angazanga ukuthi uNkulunkulu uplane okunye ngempilo yami. Nakho namhlanje ngimbonile uNkulunkulu ebonakala nje empilweni yami. Ngangokuthi uma ngibhekana labantwana uNkulunkulu asiphe bona, angizange ngacabanga kwesimo sempilo yami ukuthi uNkulunkulu angasibusisa ngabantwana abanganga laba esinabo. Konke lokho nje ukumbonga uNkulunkulu nokumphakamisa amandla akhe namandla obuNkulunkulu bakhe. Ngibonga uNkulunkulu ke ukuthi abe nami kuze kube namhlanje. Uma ngibheka sengishadile ngikhona kwaSimelane, izimo ngendlela ezibe ngakhona ekuguleni konke, baba uSimelane usami, isupport yakhe nje yonke usami, ubekezela kwakhe konke. Ngigula kungekho lula, khona la okwakuze kubize ukuthi abantwana abafihlele khona mayebona ukuthi vele ngiyahlaseleka, avele kube ukuthi ababona abantwana ukuthi hambani niyolala. uNkulunkulu kukho konke lokho wangenelela ngoba enguNkulunkulu. Ila ngifunde khona ukuthi ya uNkulunkulu ngempela uma ethi uNkulunkulu wenyama yonke, uma ethi umhlabelele akahluleki, nesimo sakhe simvumile ukuthi ahluleke. Ila ngibone khona ukuthi uNkulunkulu nje kakhulu, nokupha nje umyeni wami ukubekezela konke, ukunginakekela konke. Ngigula, ngingena ngiphuma esibhedlela, ama-operations ebenziwa iminyaka ilandelana, kungabi kakodwa ngonyaka, uthola ukuthi mhlawumbe kabili enyakeni, ikakhulu nje kule minyaka le engayibeka. Enyakeni ka-2013 la uNkulunkulu asihlelela khona ukuthi asibusise ngomfana phakathi kwaleli khaya, kuyena asiphe yena ongokugcina. Kwaba nzima kakhulu, akaze kube lula. Ngangokuthi uma ngifika esibhedlela odokotela babekhuluma lamazwi ukuthi sebenzela ukuphephisa oyedwa phakathi kwethu. Kodwa uNkulunkulu lapho akaze avume, wanqaba nempilo yami neyomntwana wethu. Kwaze kwafika la size engakazalwa sibheka ukuthi ngokukaNkulunkulu asenzele khona, njengoba sasesibona ukuthi vele manje uyaphileka, uNkulunkulu uyangenelela. Saba namagama ukuthi ikakhulu mina esayidini lami ngaze ngathi uma ngabe uNkulunkulu wami uyongiphilisa nalo mntwana, azalwe aphile nami ngiphile, ngiyothi kuhle konke osenzele khona. Kanjalo nobaba uSimelane naye ngangokuthi wathi umtuseni, u-appreciate, salisebenzisa-ke esilungwini ukuthi u-appreciate, umtuseni uNkulunkulu, simbonga noma umbongeni, ukumbonga uNkulunkulu. La isimo sami vele saqala kuba nzima khona yiwo lo nyaka ka-2013. Yes, yonke leminyaka bekukhona, kodwa 2013 ila iqale khona. Kwaba u-2014 esekhona umntwana wethu, uNkulunkulu ngambona engenelela eno-3 months ngingasakhoni lutho. Kwakufanele ukuthi ngi-admit esibhedlela eno-3 months ezelwe. uNkulunkulu wabonakalisa amandla uNkulunkulu bakhe phezu kwempilo yakhe naphezu kwempilo yami. Wasiphilisa, wangaba nankinga engasisokolisa.
makuqhubeka iminyaka uNkulunkulu la engambona khona ezibonakalisa unyaka ka2016 la engaba nomthandazo khona isimo sami sinzima ngingakhona ukuphefumula ngendlela efanele. Khumbula ukuthi ngangena insuku ezimbili kwi-fasting ngilala nayo ngivuka nayo ngingadli ngenxa ukuthi ngangibuka ukuthi i-medication ngiyayidla njengoba benginike lo dokotela kodwa angizwa umehluko. Ngathi ake ngiyiNkulunkulu ngale nhliziyo ngoba uyena oyidalile nangempela ngakwenza lokho kwangekho lula ke kuba busimilane isimo engangikuso engibona ngikuso ukuthi angibone ukuthi ngizilile ukudla ngiyathandaza wayithukile kakhulu kodwa umthandazo wami la owawukhona ngangisho lamazwi ukuthi Nkosi nguwe odalele inhliziyo ngiyacela njengamanje lama valves amabili angakhoni ukusebenza avuzayo adala ukuthi ngibe nephika ke uwabuyisele esimweni sawo avaleke igazi lihambe ngendlela efanele. uNkulunkulu la ngambona khona ibonakala phezu kwempilo yami ngiguqile ngithandaza usuku lesibili la engezwa khona kungena umoya emlonyeni wami uphephetha uya straight enhlizweni uphephetha kuze kuyophuma ezinyaweni la engathi mangisukuma khona ngasukuma ngazizwa ngingophilile kusuka lapho kwathi mangihamba i-appointment yami yenhliziyo laba fika khona basho ukuthi inhliziyo yakho isesimweni esingcono kakhulu ngangokuthi baze bangidischarge ke eclinic yenhliziyo ukuthi ngibone isibhedlela sami uphakamisa amandla kaNkulunkulu wangenelela ama valves ami avaleka kahle abuyele esimweni kuze kube namhlanje. uNkulunkulu waqhubeka wayisiza nje impilo yami ngiba seyimweni ke ezinye ezinzima empilweni noma enyameni njengoba ngikhule ngithaka uNkulunkulu wabonakalisa amandla akhe la ngingena ngiphuma isibhedlela ngo2020 ngenziwe operation eyayimeja uNkulunkulu wangenelela kwangekho lula kwakunzima khona la kwaze kwabiza khona ukuthi ngifakelwe igazi emzimbeni ngendlela okwakwenzeka ngakhona liphela kungabonakala ukuthi liphela ngayiphi indlela. uNkulunkulu emuhle wabonakala ibonakalisa amandla akhe ngemthandazo yabazalwane ababengithandazela efonini ngikhona esibhedlela abanye befika bengithandazela bengibeka izandla. uNkulunkulu wabonakalisa amandla akhe phezu kwempilo yami. unyaka ka2021 nawo kanjalo wafika ngabhekana nesimo sokuthi ngetheater futhi ngenziwe i-operation. uNkulunkulu wangena nami waphuma nami uthe makuqhubeka lapho u2022 la uNkulunkulu nakhona angenelela khona isimo sami sasinzima kakhulu uma nje ngabheka lo nyaka 2013 nonyaka ka2022 iminyaka eyabanzima kakhulu leyo. uNkulunkulu wabonakalisa amandla akhe phezu kwempilo yami. lo 2022 isimo sami sabuyelwa ekutheni uma ngi-admithwa esibhedlela wabonakala ukuthi inkinga iyona inhliziyo kodwa kune-muscle yenhliziyo weak. lokho kwakudala ukuthi ngingasakhoni ukuhamba. lapho nje ngizothanda ukuthi ngithi nje ukuhlala nje kancane ukubeka ngendlela uNkulunkulu azibonakalisa ngakhona empilweni yami. uke wakuveza-ke ubaba uSimelane ukuthi waze bambiza udokotela bahlala naye phansi vele kukhomba ukuthi isimo sami sinzima ngoba abakhona ubona ukuthi yini lena enye edala lenkinga emzimbeni wami. uNkulunkulu wangenelela nalapho ngiyakhumbula ukuthi ngahlala impela nje kwacishe kwaba nje inyanga nangaphezulwana nje ngeinsuku. uNkulunkulu wazibonakalisa lapho ngaphuma ngangena esibhedlela ngihamba ngezinyawo zami
ngaphuma ngihamba ngezinsimbi ngingasakhona ukuhamba kwaze kwafika la sekuba nzima khona kwanami ukuthi ngikhone ukuhamba kwangazo lezi nsimbi ngoba amandla ukuthi ngikwazi ukuziphakamisa ngizibeke kwangasakhoneki. uNkulunkulu umthandazo wami engawenza ngimcela ngasho lamazwi ngathi Nkosi uma ngabe kufanele ukuthi ngisizakale ngomthandazo kuphela ukuze lesi simo engikuso silunge ngiyacela ukuthi wenze indlela. Uma ngabe kufanele ngenelele ngodokotela ngicela wenze indlela yokuthi ngikwazi ukuthi uhleleke ngikhone ukuya kodokotela. uNkulunkulu wayenza leyo ndlela. Ngiyakhumbula ukuthi ngabambeka uma sengibambekile ubaba Simele nangiphuthume sesibhedlela udokotela wenhliziyo wathi mayiqala nje ngibona bakhona ke ukubona inkinga njengoba ngisana khona etheater kusebenza babona then uNkulunkulu wenza indlela ngakwazi ukuthi ngikhona ukusizakala. Wabona ukuthi yini bese yachaza ukuthi no inhliziyo muscle enhliziyo yona eweak ledala ukuthi ungasakhona ukuhamba. uNkulunkulu wabonakala nalapho akaze kuphele nayinsuku engakanani kwathi mayingiqalisa treatment kwaba usuku lokuqala usuku lwesibili ngaqala ngizwa umehluko kwaba olwesithathu ngabe ngisukuma ngihamba ngangena ngiphethe insimbi ngihamba ngazo mangena esibhedlela kodwa ngaphuma sengiziphethe ngesandla sengizihambela mina kwaba kubuyela kwami emsebenzini. Ukubonga nje amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyangenelela ezimweni zonke. Imithandazo yabazalwane bengithandazisa besithwala singumndeni wakaSimilani siletha ukubonga okukhulu ngakho konke lokho. uNkulunkulu ukubonakala kwakhe empilweni zethu ukusifundisa ukumethemba ezimweni zonke. Sikubonile njengomndeni wakaSimilani nabantwana bethu bafundile ukuthandaza akaze bafunde bengekho lula bezila ukudla bekungekho lula bekuze kusuke kubo bathi bazilile namhlanje ngisesibhedlela. Khumbula khona la ngibafonela khona bathi mama sizile ukudla namhlanje ukuthandaza sithandazela ukuthi uNkulunkulu akuphilise. uNkulunkulu nangempela wasenzela wawuzwa umthandazo wabo wasenzela umusa ngaphila ngabuya phakathi kwekhaya. Yebo bazalwane kwakungekho lula kodwa uNkulunkulu ngoba akahluleki namandla phezulu kwezimo zonke wabonakala isandla sakhe wasiphakamisa. Enyakeni odlulile nakhona ngeke ngaba sezimweni la ngike ngangena khona etheater ngiphuma ngingena ngonyaka odlule. uNkulunkulu nalapho wabonakala isiphakamisa isandla sakhe phezulu kwempilo yami. Theater kusindawo okulula ungena kuyona kodwa uNkulunkulu bengipha isibindi nami engingasazi uvalo belisusa lungabibikho sidalo. Ngithi mangiyakhona ngithi Nkosi kanye nami ngena nami ngimbone ephuma nami. Ukho konke uNkulunkulu usenzele kahle. Kungakho kuze kwafika singumndeni wakaSimilani kwafika kimi ngisesibhedlela ukuveza nje lokho. Ngathandaza omunye umthandazo ukuthi lesikhathi ngingasakhona ukuhamba kwase kunzima nanokubona ngisho nabantu ngamehlo kubabona kwangathi kuyafifiyela. Ngasho lamazwi ngathi Nkosi uma ngabe ungangiphilisa ngiphume ngiphile ngikhona ukuzihambela ngoSeptember kuphela kaSeptember siyokwenza inkonzo yokubonga. Nangempela sayihlela ngonyaka odlule kwaba ukuthi ke kuba nezimo ezithile eziphazamisayo kodwa kwaba ukuthi kulonyaka samcela futhi uNkulunkulu saya kuye uthi Nkosi siyacela ngenxa yalezi zimo nalezi zimo ukuthi lenkonzo siyenze ngonyaka uzayo ngawo uSeptember. Nangempela uNkulunkulu sambona Nkosi yami esiza kumthandazo ukuthi Nkosi sethwala usiphilise ngabikho lutho lusiphazamisayo kuze ifezeke lenkonzo sitha nje singangeneleli. Nangempela uNkulunkulu simbonile esenzela njalo nakho kuze kwafika lolu suku kwenzeka lenkonzo yokubonga. uNkulunkulu wasethwala wabanathi
So ngiletha ukubonga okukhulu uNkulunkulu ikhona okusenzile-ke konke lokho esengichazile ukuthi njengomndeni wakaSimelane sifinyelele la ekuthenini sibone kubalekile ukubonga uNkulunkulu. Ngeke ngabheka ukuthi kuningi besingakwenza ngemali esebenzile ukuhlelela lo mcimbi wonke, kodwa kwafika ukuthi Nkosi le mali ayilutho kunalokho osenzele khona. Ngisho ngabe kudingakala ngayiphi indlela engakanani, kodwa nje Nkosi ayilutho, ngoba ngaphandle kwakho siyazi ukuthi konke lokhu bekungenzeke kwakhona, angeke kuze kwenzeke ngokwethu. Ngangokuthi uma sithandaza njengoba lokhu sondela lo mcimbi besithandaza sisho lamazwi ukuthi Nkosi emaphakatheni ethu asinakho nje okwanele, asinakho okwanele ongakhona ukuthi lo mcimbi ukwenza ube impumelelo, kodwa wena uNkulunkulu wethu ukwenzile. Siyazi futhi ukuthi uzokwenza, uzosiprovide ngakho konke sikudingayo, ngoba lokho esikwenzayo le nkonzo eyokubonga wena ingeyakho, eyokuphakamisa igama lakho, ukuthi abantu balazi lazeke igama lakho, wazeke ukuthi uNkulunkulu onamandla phezu kwezimo zonke, ongahluleki. Nangempela simbonile uNkulunkulu esenzela kuhlelekeni konke. uNkulunkulu wangenelela, simbone engenelela uNkulunkulu la kune challenge yenkomo. uNkulunkulu wakamuhle wangenelela lebe kufanele ihlatshwe la ekhaya, la sibone khona ukuthi uNkulunkulu impela mayithi akanayo injabuliso, ubonakele ukuthi injabuliso akanayo, ubonile ukuthi into yakhe akafuni ukuthi ibe ihlazo noma ahlazeke, ngoba besophakamisa igama lakhe. Nangempela sambona uNkulunkulu esihlelela, kwenzeka sabona konke kwenzeka, kwaze kwafika ke lolu suku lo mcimbi. Simbonga kakhulu uNkulunkulu nangakho konke asenzele khona, ngakho konke abasilekelelile ngakho ngamaphakethe abo. Abanye basilekelele ngomthandazo, abanye Nkosi yami nangamazwi ukusihlola, ukuzwa ukuthi kuhleleka kanjani, kuyenzeka yini. Lokho nje kube kwenza lukhulu kithi njengomndeni wakaSimelane ukuthi singazizweli sisodwa, sizwe ukuthi ya bakhona abafowethu, sinabafowethu, sinodade wethu, ikakhulu phakathi nje kwendlu yokukholwa eyiNkulunkulu. Wangenelela nje ukuyisiza impilo yethu, ngabazalwane bonke kusethwalisa nje konke ngomthandazo, konke kuze kufinyelele la. Ngiletha ukubonga okukhulu phambi kaNkulunkulu, ngiletha ukubonga okukhulu singumndeni nje wakaSimelane ngakho uNkulunkulu asenzele khona. Ngizothanda nje nokuthi ngithi ukungena kumama ongizalayo uMasangweni, uye wangisapotha kakhulu ngangokuthi uma ngabe ngigula abantwana besele, ubaba uSimelane ubebafonela usama bazise, kodwa bese mbone ngena enokha emnyango angene ubenginakekela, nguye obenginakekela ngayo yonke indlela. Adlule lapho mangisesibhedlela ngi-admit sala nakekele abantwana ngayo yonke indlela, aze abawashele, abaphekele. Ngomthandazo ke, ngokuthandaza njalo, ukuthandaza angaphizi. Bengithi noma ngilele naye mangithi uyathandaza, ngithi mangithi ngiyaphaphama uyathandaza, uphila nje leyo mpilo enjalo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi angiphe umama ongalendlela oyisiza impilo yami kakhulu, nokumethemba nje uNkulunkulu. Ngikufunde ngaye ngokuthi kuzo zonke izimo uzashola amazi kunevesi lakhe alithandayo kakhulu, nami ngamangalo kuze kube namhlanje. Uthi uNkulunkulu ngiyothula mina Jehova ngiyomlwela. Bengimangalo lelizwi nani la engaze ngafunda khona ukuthi mama mangikhula
ubethi mayithandaza ethi wena Jehova uthe siyothula thina mina Jehova ngizonilwela kanti kwakusuke kufika izimo usuke esezimweni nangempela sibona uNkulunkulu engenelela enza umsebenzi. Siyambonga kakhulu nje uNkulunkulu nangomama bami inkosi yami kaSangweni udadewabo bakamama laba bethandaza nabo benyuka inkosi yami entabeni beyothandaza ngesimo sami sonke isimo sethu sonke kwasimelana. Siyambonga uNkulunkulu mama uMazulu Ntabezitha inkosi yami owangikhulisela nobaba uMagojwa umyeni wami namhlanje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabo uyawaveza ubaba uMagojwa ukuthi kwakwaba nezimo umyeni wami ekukhuleni kwakhe naye enokuhlaseleka ngiyakhumthwaze wakhala sambona ngiletha ukubonga okukhulu ukunginakekelela nje umyeni wami akhule aze abe indoda namhlanje ayiyo ukungithanda kwakhe ukunginakekela kwakhe kuningi engangithi ngiyakubheka kakhulu ukuthi ukuba nithiwa bengasikho ukukholwa bengasilivangeli ngabe kuningi okwenzeka la ekhaya kwaphambana konakala ngesikhathi ngikula kodwa uNkulunkulu nje wamisa wamupha nje ukubekezela wamupha isibindi wamisa nje isibindi. Ngiyabonga Magojwa kakhulu ngiyabonga Mpembe ngiyabonga Ntshosho kaManzi Dlulezi Mqhiwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe ngobukhona bakho empilweni yami nje kukho konke ngiyambonga uNkulunkulu ngawe umthandazo wami mungu ukuthi uNkulunkulu asize awugcine nawe nathi asigcine sikhule njengoba izwi lakhe lisho lamazwi ukuthi uNkulunkulu wethu uzoba nathi usiyoze siguge enathi uyosetshatha asethwale size siguge sibe mpunga. Yilokho engikufisayo nami uNkulunkulu ukuthi izwi lakhe libonakale lifezeka ngami nawe phakathi kwaleli khaya nabantwana bethu bakhule nabo baze babe ngangathi besibona sikhona siphilile nje. Ngiyambonga uNkulunkulu Ntshosho kakhulu ngiyambonga ungiphatha uze kube namhlanje ngikhona ngiyaphila ungibekezelele ube nami ebuhleni nasebubini ngempela ngikubonile uba khona ungileka ukazi udinwe yimi khumbula lelodwa ilanga ungidinelwa udiniwe kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Abekho baningi amadoda abangamadoda ame njengoba wenzile. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe uNkulunkulu nje akubusise thandazela ukuthi akwandisele nje iminyaka ukuphila sikhule nje kube kuhle sibone nabantwana bethu bephumelela kuba mnandi phakathi kwekhaya uNkulunkulu aze kuze kufike la sithi khona sisenele ukuphila. Nkosi siyabonga yilokho nje engikufisayo kakhulu ukuthi kwenzeke nengikholwa ukuthi uNkulunkulu uyosenzela khona bese sigcina nje asiphe nje ukuthi ukukholwa inkolo sigcine ukuze kube sekugcineni sazi ukuthi nokusiqonde futhi ukuthi njengoba sikhona siphila asipheleli la khona la siyakhona sinekhaya leli khaya leli ukuze singene kulo ukuthi sikholwe siphile ngokwentando kaNkulunkulu siphile izwi sikhulume izwi sihambe izwi ukho konke esikwenzayo esilidwe ngoNkulunkulu ngabikho thina esikwenzayo nje sihamba phambili kukho kodwa nje ube uyena osilidayo bese yena kuba ukuthi uyaqondisa nje izinyawo zethu uyaqondisa konke nje yilokho nje kakhulu esayidini lakho Magojwa. Ngiyambonga ke uNkulunkulu ngabantwana bami nabantwana bethu uNkulunkulu asibusise ngawo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabo uNkulunkulu wethu mangibabheka mangibheka emuva ngisho lamazi ukuthi
namhla Nkosi siyamangala masibheke emuva sithi kuba bewungenathi ngabe safela endleleni uNkulunkulu sithwalile thena uma kubelana sibhekana nomzima usisi lomdala isimo sakhe sibanzinyana uNkulunkulu wangenelela waba naye uye wasiveza ukuthi ngenze operation mina kwadlula iviki sathi Nkosi yami yanginakekela kwabe kubambeka yena naye wenziwe operation uNkulunkulu kodwa nje wangenelela waphakamisa isandla sakhe phezulu kwempilo yakhe nangu khona uyaphila namhlanje kuba umfana isitha sakhe sathi siyalwa uNkulunkulu waphakamisa isandla sakhe phezulu kwempilo yakhe ngiyacanga ukuthi wayeno 2-3 years kanje wa admitwana esibhedlela wabona ukuthi yimpi eyayilwa ngangokuthi nodokotela babengakhona ukubamba wayithathwa amagazi nawe then bechecka bengatholi lutho kwaze kwaba bayasidedela vele kwasukumthandazo wami ukuthi noake basidedele manje siye ekhaya ngisiyothandaza sibe nesikhathi sanele sokuthandaza uNkulunkulu wangenelela waphakamisa isandla sakhe nanga umfana wethu ukhona uyaphila akanankinga nencane siyambonga uNkulunkulu sidudla sami siyambonga uNkulunkulu nje cha uye wasithwala nje waba nathi wasigcinela nawe ukuthi ke nje kungabikho ukuphazamisayo wena siyambonga uNkulunkulu ngalokho kakhulu siyambonga uNkulunkulu uyazi konke sithandaza ukuthi uNkulunkulu angigcine nje aniphe inkolo nje nime njalo Nkosini nimazi ukuthi uNkulunkulu ningasuki kuye siyabonga kakhulu ngicela ukungena la ekubongeni kakhulu ngizothi nje ungena siyobe seqedela ubaba Magutsho ukubonga osisi bami ngeke ngakuveza support yabo yonke befona bele kude ekuhlelekini konke benathi nje benathi siyabonga kakhulu ngakho konke uzinikela kwabo konke ngayo yonke indlela abakwenzile siyambonga uNkulunkulu ngabo nomndeni yabo abayeni babo Nkosi yami Sibari Magutsho uSibari wami uMageba noSikhosana nje Nkosi yami ngosisi bami nje ukuthi abadedele siyabonga kakhulu ngabonga nobhuti wami lapha Nkosi yami ubhuti wami uMwelase wadedela umngakhe Nkosi yami usisi wethu uMazwane omdala wakamazibuko wafika naye usabamba nabo Nkosi yami sangalala uNkulunkulu kodwa nje wabamuhle akaze kubonakale konke lokho konke Nkosi yami kwahamba kahle siyabonga kakhulu kuze kuma colleagues wethu Nkosi yami ngilethe ukubonga okukhulu uNkulunkulu anibusise kube ngomakhelwane bethu bonke bafikile ukusupporta siletha ukubonga okukhulu kube-ke naba abantu uNkulunkulu asebenze ngabo lo mcimbi bongeke ube mnandi bengekho ungeke futhi sibonakale njengoba nisibona nje la eTV nizosibona eTV bengekho bonke laba nje ukubabala i-worship team ngaphandle kwayo lo mcimbi bengeke ube mnandi kuzoba yilaba abashaya insimbi keyboard bengeke kube mnandi ngaphandle kwabo sibonga ukuzinikela kwenu bazalwane nonke worship team uNkulunkulu angiyazi into ayenzile ngani umthandazo yenu yonke siyabonga bazalwane ukuzinikela kwenu kudela konke nizoba phakathi kwekhala kwaSimelane nibe kanye nathi siyabonga kakhulu kuzoba bedekho siyabonga kakhulu basenzelile kwaba kuhle kube i-catering siyabonga abantu badlile bonke akekho salile wangadla siyabonga kakhulu nasiphekela kamnandi kube video ke nezithombe siyambonga uNkulunkulu kakhulu sesizokwazi nje manje ukuthi sihlale ngelinye ilanga sikwazi ukubuka konke lokho uNkulunkulu asenzele khona ngomqondo okunye kwakho besingakuboni kodwa siyazi ukuthi ke
njengoba benithwebula iy'thombe sisazozibona yamavidiyo, sisazobona ividiyo lonke, inkonzo yonke. Siyabonga nje kakhulu kubo bonke, siletha ukubonga abazalwane bonke abasuke endaweni ngokwahlukahlukana, the guest speaker, Pastor Makhubethu usuka from eLipompo, ukusihlonipha okungaka sizibone sibakhulu, nabazalwane bonke abasuke lana nje eSouth Africa kuma provinces ahlukahlukene, badela konke petrol wabo, inoma nje ngithi iphakethe labo, isikhathi sabo, imisebenzi yabo bayibeka lapha, bakhetha ukuthi bayeze kwaSimelane bazosibongisa. Bakhelwane bethu badela konke beza kwaSimelane bazosibongisa. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Kube ile mindeni ke Nkosi yami, lo mndeni wakwaSimelane, umndeni wakwaMazibuko, umndeni wakwaZulu, wakaSangweni, la kuzalwa khona omama bethu ke, la kuzalwa khona umama lo ngizala kwaSangweni, la kuzalwa khona ubaba Magutshwa, umama uNdabezitha uzalwa kwaZulu. Siletha ukubonga okukhulu nomndeni wethu wakwaSimelane, support yonke abasiphe nje yona, umndeni wakwaMazibuko, support yonke. Nabo bonke abasiphe Nkosi yami nanezipho, bafika baphinda bafika nezipho. Siletha ukubonga okukhulu Nkosi yami ngakho konke bazalwane. uNkulunkulu anibusise nina nonke, endele isikhathi senu nakho konke kwenu, nazo bakanye nathi singumndeni wakwaSimelane siletha ukubonga kakhulu. Sisho nje lamazwi leli visi leli okuyilona enilibolayo elibhaliwe ukuthi kukho konke bongani ngokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu uKristu Jesu ngani. Lokho sibonile kufanele ukuthi kwenzeke. BaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 18 lowo. Simbonga kakhulu uNkulunkulu ngasenzele khona sithi udumo lonke lomfanele yena yedwa kuze kube phakade. Siyabonga. Amen. Hallelujah. Umfulo ngaphakathi kwa umfula wenjabulo, uhlala ukophoza njalo yekubuhle bensindiso. Umfulo ngaphakathi kwa umfula wenjabulo, uhlala ukophoza njalo yekubuhle bensindiso. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu, siyambonga uNkulunkulu. Izwi lakhe likhuluma lamagama ukuthi ngokuba unguJehova, uNkulunkulu omkhulu, uyinkosi enkulu phezulu kwawonkulunkulu bonke. Siyambonga uNkulunkulu omuhle, elithwizi lakhe yebo uvame ngomusa. Ukuthukuthela kwakhe kuba ngokwesikhashana nje. Nginalokhu ukuthi bazalwane, kukho konke thina sizizikhonzi zikaNkulunkulu nabo bonke abantu abakhona, ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda futhi akasoze asiyekelele. Muhle kakhulu. Singakuyeki ukukholwa, singakuyeki ukubambelela kuye. As long as God keeps waking you up, it means He still has a plan for you. Everyone must know that. Kuthi nje uma ukwazi ukusavuka ekseni uvusa usimakade, yazi ukuthi kusekhona uNkulunkulu akuplanile ngawo. Singayeki ukukholwa. uNkulunkulu muhle, uyasithanda, usithanda sonke. Umelula imihla yethu yokuphila emhlabeni kuyikuba nala okubonakala
ngathi sibuthakathaka khona sinamaphutha khona silungise before ziphela insuku zethu phasi komthunzi welanga. Siyazi ukuthi ke njengoba sibonga nje akupheleli la uhambo lona olukhulu lisesekhona, kodwa esikhulekelayo ukuthi icebo lesitha lingafezeki sifa ukufa kwembiza, kodwa kube ukuthi siyahamba siyekhaya. Siyakhuleka ke bazalwane, sigcwele ukubonga ukuthi uNkulunkulu asilonda sigcine lesibusiso sokuphila, asiphile kulesikhathi ukuthi aphebeze lo moya wokufa obukade ukhona uza ungamagagasi wawuphebeza kwaze kwavuka lobufakazi obukhulu bokuthi ke hayi asikabisona isikhathi sokuthi kuhanjwe. Siyakholwa ukuthi umsebenzi usemkhulu kakhulu phakathi kwaleli khala kwaSimelane. Khulisa labantwana ukurepresenta uNkulunkulu emphakathini esiphila kuwo, ukuveza ubuNkulunkulu kukho konke. Sibonga kasiphezi sithi uNkulunkulu namandla, uyaphila, ukhona, uyabonakala. Uma sikhuleka kuye lithi izwi kaNkulunkulu, uma sikhuleka kuye ngokwentando yakhe uyasizwa futhi uyasiphendula. So ngaleyo ndlela bazalwane siyabonga kasiphezi, siyabonga kasiphezi. Sinalo ukuthi uNkulunkulu kasekwenzile kuthina makube isibusiso phakathi kwekhaya, makube kuyisibusiso phakathi kwabantwana. Maqhubeke njalo uNkulunkulu ebonakala emuhle ezimpilweni zenu bazalwane, nina nonke nomphakathi nezihlobo zethu nonke. Ngikhuluma lamagama njengenceke kaNkulunkulu ngithi manibusiswe uNkulunkulu ophezukonke, umdali wezulu nomhlaba. Anibusise ngobukhona bakhe, anihlephulele, asihlephulele sonke encebeni yenkazimulo yakhe ukuba siphe isiqiniseko. Amen. Isiqiniseko emoyeni wethu, isiqiniseko esingumfakazi emoyeni wethu umuntu ongaphakathi, ukuba silwazi uthando lwakhe elithi izwi kaNkulunkulu lidlula ukwazi konke, kube ukugcwala konke kaNkulunkulu ekuphileni kwethu. Sibonga kasiphezi sithi uNkulunkulu namandla. Esicelayo ke ukuqhubekela phambili kuNkulunkulu sesiyidlulisile lenkonzo ebekade ikhona enhlizweni yethu, ukuthi uNkulunkulu asifihle asigcine. Uma kuqhubeka izimpi ziba khona sisebenzise izikhali zikaNkulunkulu zonke, sisebenzise izikhali zikaNkulunkulu singayeki. Bese kuthi ke ekuphileni kwethu la sisebenza khona emphakathini sithele izithelo zikamoya oyingcwele, izithelo zikamoya oyingcwele zonke ezuluthando, ukubekezela, ukubheka kade, ukulunga, ukuthula, ukuzibamba. Ngizibale kodwa siphelele ngoba zingama DNA kaNkulunkulu, zibaluleke kakhulu. So sinobufakazi obukhulu bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyasithanda sonke, usibizele emseni wakhe. So ngaleyo ndlela bazalwane siyabonga abazalwane bonke ngokulandelela ade bekhona, bahambe kahle, akukhona okukodwa kwenzakalile emgwaqeni okungalungile, uNkulunkulu bagcinile. Siyabonga kasiphezi. Ihlobo zethu nazo kunjalo
usigcinile sifike siphephile emakhaya. So siyabonga abazalwane, sibonga kakhulu, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngokuphinda phindiwe. Kungathi singama njalo sibabaza uNkulunkulu bakhe, sibabaze. Sithi siyabonga, siyabonga, siyabonga. Nginalokhu ukuthi ke esimene sikaNkosikazi la njobe besa show nje ukuthi ngo2013 okunye ngakwenzayo nje okwakukhomba ukuthi uNkulunkulu ngiyamthemba, ngaze ngenza into engenziwa engazange ngiyixoxe yokuthi indaba zama funeral cover, ama life cover ngivele ngikiyeke kukhanseleke. Nginokukhala uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akamphilise, akamphilise. Uma ngihamba yena ngiyobe ngilahlekela, angifune kuzuza lutho ngokuhamba kwakhe, ngakuyeka kwakhanseleka. Sengiyaxoxa nje manje kodwa akwakungesinto eright, ngingakwenzi lokho. Umuntu uyaphuma emzimbeni ahambe, kanti kuba lusizo uma kukhona. Kodwa ke nami ngangenziwa okungaphakathi kwami. Ngenhlanhla uNkulunkulu wenza umusa. Haleluya. Uyasithanda uNkulunkulu. Ulungiswa lo, uvuyelwa lo, loyana umuntu senu appreciate. Siyifamily nje engalendlela, singabazalwane abajabulela kakhulu insindiso nabajabulela kakhulu uNkulunkulu. Siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu abe nathi njalo, isibusiso sokuphila siphesona singalahleki, icebo likaSathane lingafezeki. So ngaleyo ndlela mngam, don't worry, weep no more. uNkulunkulu khona usibhekile, uNkulunkulu uyasithanda. Bantwana bami, weep no more, uNkulunkulu khona uyasithanda. Noma ngabe ukuphi la ukhona, wazi ukuthi uNkulunkulu ukhona, ukubhekile futhi uyasithanda. Engikukhulekelayo kini ukuthi le mfundiso esinikeze yona kaKristu ningayilahli. Phefumulo wenu ukhule kuyo ngoba uyisinkwa sokuphila. Niqhubeke njalo, nibe nenhlonipho nokumesaba uNkulunkulu. uNkulunkulu wethembekile, muhle ngendlela eyisimanga. Siyabonga bazalwane. Nibe nokuthula emakhaya, nibe nokuthula kulabo bonke. Lithi izwi kaNkulunkulu oyenakho ukuthula ngeke ayibone inkosi. uNkulunkulu asisize sibe nokuthula kukho konke, sibe nokuthula, ukuthula okuvela kuNkulunkulu. uNkulunkulu asihawukele njalo. Siyabonga kaSiphezi. Haleluya. Makabongwe, makabongwe, haleluya, makabongwe, sithi hosana, makabongwe, 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 haleluya, makabongwe, situphakeme, makabongwe, 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 haleluya, makabongwe,
awumakabongwe makabongwe 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 haleluya awumakabongwe sithi bayeti makabongwe awumakabongwe makabongwe haleluya awumakabongwe izizwe zonke makabongwe awumakabongwe makabongwe haleluya awumakabongwe imndeni yonke awumakabongwe awumakabongwe makabongwe haleluya awumakabongwe makabongwe makabongwe awumakabongwe makabongwe haleluya makabongwe haleluya amen shalom.